Kgotsong le kae, dumelang le kae. Batho ba modimo ke kopa thuso. Problem e ke nang le one ne ke a kereke. Ntse ke le mosione for 30 years ke le mo Senteng Enas. And after last year ka 2025 ke tswa go amogela ko kerekeng ya Naledi. Ko kerekeng ya Naledi ke na le problem mo dikerekeng tse pedi tse. Ha ke le ko kerekeng ke a harasiwa, and especially bomme ba ba pherentse pharo because of ke no le dipilisi ka 2016 ko hospital ko Jomorolong. Yaanong all over mo ke leng teng go na le competition ya basadi. I don't know gore ke dirileng basadi, and ga ja dira sepe se phoso ke la gore ke no le dipilisi ke a tshela. Ke na le bo ausi ba ka ba babedi re tlhaga ke tlhaga North West. Maina a ka ke Augustina Refilwe Titis. Ke tlhaga North West ntse ke kere ka tlhatse ga borutinonong ko Ganyesa. Yaanong ke na le problem ke no le dipilisi tse di wrong ko government hospital. Ke di kry-ile 2016. So ke be ke sa shwe ke no le dipilisi tse di wrong tseo ga ke a shwa. Yaanong ko gae re bararo ke boutsi ba ka ba babedi ke ma Senteng Enas le nna ke le mo Senteng Enas ga ke tlhole ke le mo Senteng Enas ke tsena ke re ke ya Naledi. Ba ra le kganyana ke na le problem because ke a sekisiwa le ko kerekeng ha ke kgone go attenda kereke because of this issue. And nna ke batla go tswa mo issue e tswe mo botshelong ba ka because ke batla go boela next month ke a Pietersburg ke latela betšhe le tekete ya me. So whoever get this TikTok ya bara le kganyana ke kopa bishop ba itse ke kopa le ba itsise because kganye e na le 10 years since 2016 ha ba batle go nnetetse. And ausi wa ka ntse re ha itse sepe for this whole years le di go di shushu le ko mapodising ha itse sepe mara ke makala by now go na le competition e ba idirileng ya basadi ebile ausi wa ka she's the one go gae 1 ena ke nela ke le mo nageng ga kina tulo because of ene because ntsa kwadisa di insurance ntsa bereka ko Moshari. Sorry se entle gore ba dire competition ko North West ke kganya di insurance nna ke tshetse ke no le dipilisi mara ga ke a shwa gore le baka ke ska shwa ke because ke pheta ditaila ga ke a shwa mara gona le batho ba ba shuleng ka treatment e wrong e tsone tse dipilisi ke di kry-ileng. And I'm not the only one yo like ke kry-ile dipilisi gore ke be ke tshela yaanong ke a harasiwa for kganye. So ke kopa thuso mo ba rale kganyane because mo North West ga ba dire sepe baruti ba teng ba itse ba tshaba ma ANC they are involved in this. So ke kopa dumelang ba gaešo go ya ka nna seo e leng gore ke a se bona mo ke lebile ke a kwešiša ke bona o ka re mosadi o go ya le ka mokgwa a hlalosang ka gona o file dipilisi sepetlele tše e leng gore ba mo file ba maikemišetšo bona e le gore ga botsebotse o tshwanetše gore a hlokofale sa manyame ke gore seo a se sa diragala. Modimo dirile maatla gagwe a phela ka ge e le gore ke motho e leng gore ke morapedi ntle le go ka lebelela kereke gore e na le maatla bogole jo bokae. Modimo ge a re ga se letšatši la gago la gore o sepele ga gona le selo se e leng gore se ka go thibela goba se ka go dira gore thato ya modimo e phethagale. Dipilisi tše ba mo fileng tšona di padile jalo o di file ko mongwe wa family ya gabo ba e leng gore ba di tsene ka gare ga di-insurance ba tseba gore ga ba ngwadišitše motho tšhelete e leng gore e tlo tšwelela ke e kakang. Jwale seo se padile gomme ebile ba sa na le maatla gore bona ba bolele ka mokgwa ba ratang ba mo kgethologantšhele ka gare ga kereke. Seo ke sone se e leng gore se koša bohloko ka ge e le gore kerekeng a gona le gore o mohumi goba o sešuana ka mokana ga lena pele ga modimo le a lekana. Gomme le batho go ya ka nna ke bona e le gore swanetše gore ba treatiwe go swana go nna le gore o ka kae kapa kae maemo a gago a mmereko a tla ba gona mo e leng gore wena o bereka gona. Maemo a gago a mmereko le tšeo nang le tšona di tla diriwa mo wena o dulang gona mara ga o šetše o le ka gare ga kereke o tshwanetše gore o ikokobetše ebile o sekebe wa tšea batho gannyane ebile o sekebe gwa ba le batho ba e leng gore ba gapa batho megofe. Ke gopola ntate Lekganyane a ba bolela mo gongwe ba ba le kopanong a re baka ba fella ka mogare ga seatla ga ba fete menwane ye 5 ye
bontši jwa bona ba e leng gore ba tlile ka mo ba na le dipelo tše e leng gore ke tše dikgopo, ba dira batho sehlogo gomme ge ba fetša ba titšhireletša ka seaparo goba yona petse ya sione. Jwale emišang ka go dira batho tšona tšeo le di dirang ka ge e le gore ka leng la matšatši o tlo tlogetše o tsene ka gare ga situation e leng gore wena o bontše o dira motho yona ye. Nagana pele gore ga e šetše le wena o tlo fela jwang. Bophelo jwa motho ke jo bohlokwa, se nyaka go sepediša o mongwe wa leloko la gago ka tšhelete e leng gore ke tšhelete ya di-funeral cover e tlo no fela gona ka pela. A se gore tšhelete o tlo go kgoramela bophelo ba gago ka moka na ge e thoma e fela ka ge e le gore wena o bolaya batho ba family, o tlo bolaya batho ka mokana ba family na? Family ya gago e tlo fela ka mokana ga yona ka lebaka la di-insurance tšeo tša gago na? Awa, a re beng le kwele bohloko, a re tlogele go nyaka go sepediša family tša rena nka swana se. Mola o se o tseba gore jale kereka se yone ga e kwane le di-social media, ena o se o bone gore ke kgale a leka go ka bolela ka modumo wa gagwe, a leka go ka botša mang le mang mathata e leng gore o ka gare ga ona. Ka ge e le gore ke motho e leng gore o bolelela godimo, ke no bona o ka re batho mohlho mongwe ba bona o ka re sa itekanela ka hlogong, ba bona o ka re o nka re ga botse ga botsana gomme ga ba mo tšeele hlogong seo e leng gore wa se bolela. Jalo o gapeletšegile gore yena a feletša ya social media a poster a bolela ka se, gomme bao e leng gore ba ka kgona go mo thuša, bao e leng gore ba ka kgona ba ka leka go ka theeletša se ka pelo hlomogi, ba se lebelele ka ba se nagane goba ba lebelela social media, ba mo fe thušo, ba bolele ditaba tša gago ka ge e le gore kerekeng ke hope wa gago ya mafelelo e leng gore o na le yona, gore ka gare ga kereke a ka hwetša thušo. Basadi ba tlang go ba hlalosetša ba ka se mo gape mogofe, ba tlo kgona go dula le yena, ba bolela le yena, ba mo fa thekgo ye e leng gore wa e hloka. Jwale mo feng thekgo ge e le gore ga humane thekgo, ke bona o kare ka ge e le gore ke motho a ithatelang kereke, ga a tšwe ka gare ga kereke tše a leng ka gare ga tšona a ye dikerekeng tše dingwe, mohlho mongwe mo dikerekeng tšeo o tla hwetša thušo, o tla hwetša a thekgo ka ge e le gore ke motho a tlwaetšeng go rapela. Go o ka tloela gore wa rapela ga o sa kgona go dula ka gae, wa kgona go itea letolo o le ka gae o rapela o le ka gae, gomme ba bangwe o ka re ba ka ba le yena le rena on social media o kare re ka mo fa thekgo ye e leng gore wa e hloka, ka ge e le gore go bolela nnete o hloka thekgo, o hloka motho e ka a ka llelang go yena le maele. Gomme ba mo dirileng so ke bona e le gore ga botsebotse ba swanetše gore ba swarwe. A ke tsebe gore ba bona gore Matlanga Commission e dira gore lefase le hlakahlakane na? O fa motho dipilisi tše e leng gore ga se tšona gore go feleletše go diregile eng ka ena, ke mokana o tlo benefitang go feleletše e le gore wena o mmolai o koša bana ba bangwe bohloko. Ke jone tšeo go tšwa go nna ke le Kgonadi. Thank you so much for watching. Please forget to like, comment and subscribe. Lerato ke leo, tada.